Aprangsi alang lilam kelinji arusna. Are wo nata. Liam paklang bode komada menir hansi tuma. Prangsi halabang somni lam kelinji arusna. An pen ke kapre kawa an aja. Jika nung heb ding ding dari terus. An ke ni video pakla hala somni a story alam ni linang paklang konpo. Batai si bangkai dia amitang hormu bang di ju thai klek mat pathai plot lo amang ni bang ta hari kopi kosi lasom ni rasona mathal ho nikel hai ka no mathal de mati kusilani bang ta penile hai amasi nang kopi kosi lahai na mathai plot lo bolo mangkai oh ni mistake da lo ni phanang dia de putho tetame lage ka mistake ali ji hala atimu sang ho bang mane outlang da aro kom lo laso kosi ni phan lo na private part di amitang thung bang che pathai plot thai lo lasi timu sang ho nang li bang mana asap kamar thabang di cikala channel pen kila channel la song song lo tumhane di sentap sentu ya the la ke ni isi private part mane di private part hormu ke public phan paklang nang pu hormu leader pot mo by chance pemane ani ngahin bang nang pen bisia ni ngahin bang sinto ko tang ke la bang so private part ke social media lo sina post pijat ko tang nang therapy mi pun ke di lasi namitang ijot ta mane ceraki cholang di la pen ke so lo phan tamai respect bang pinji la son do pik je pure thelong hang hem so pen duji mate di romantic hormu ta mi thang hem so pen duji lasi lai kali kan lang pan ke la person ma ke template na ji lalo timong samo tanani chibi no chela no la kan ke timong samo te lo la or lang no ke claim tum an ke mane kachila si hakimi Alam ke dog ada ramni tum hedi alam ci chodet peke ho alam ke ning ji pen akam nilai li cobai te nang li tum lai tha sabir teron inud amnit sarmar amnit setami okorjang cingki u pusa pisu bang pulo apisu ke puya thege ke pipolo apisu barim sigi pulo je osomar banghini doko ka phisi la phan mang iribup si anuka pregasar pimar phan pensi chipachor det lo la son bulote alangra da phan ka bujai gi ko piali lo aminang ka chokle makam aminang a character se rada phan chis kadare lo che thanare lo matili alang ke than mang ke rada phan mang ke pilapu ke la son ke heno la pu ke heno pu bom ta alang me thang ke pho kahani story lok se lake rada phan ke cha than lo ai pu detta heno ne lo rada phan alang ga cha than ge rada phan alang ga cha ka bujai re ke ame nang ke pho story mate ame nang ke claim story se rada phan ye than lo lai tha bete sabir teron han apiso hala sobi jolong komen ki bidun pila apiso barim hendi laino nang kente nephana hok akang hon kalima osomar banghini doet pen nang sarmar amunit tangdet le ko pc nang ta rublin tisopi pu arlo so phan inut asar pimara phat nang ta kem nang po hala tumke okarjang risomar lang nang laan kesar aning ke nang phu kawele non anta nang phu kawele non anta risomar cikrong angnut okorjang sarpimar cingkilang nang ta nang phu do mi lo hente je la la son je rada phan ke bujaya bangsi non bang ke chetherak me mi le alang ke rada phan ke bujaya thekna ya bang lo cikrong ke lo so phan respect pinai abang phulo cikrong ke respect pinai bang phu bang ke pilonani cheplang bang ke apisu dokko kasomar bang hini dokko ka phita an ka pregasar pimar phan pateng dam lok mate an ka pregasar pimar han sakku endam de chepachor thu de lagante sorlo phan respect pithek na amuni lamanal tuma thai hala ekta a photo do no smoking pu a poster ke tok ke tarabang mirimong phai pade ko puchoi polai sandak thaklo a poster to ke no smoking bu alang ke tar a poster tar bang ke mirimong phai sigaret sip
link dan si postarata la so thak thak la so teron da lag son plete chok kilometer don tum di